V medijih se pogosto pojavlja vprašanje, Evropa to zahteva, ne, pa drugo zahteva, pa Evropa je kriva. Ne. Mislim, da ljudje niti niso seznanjeni, da je v interesu Evropske unije, da je Slovenija uspešna država, da ne želi videti Slovenije, ki je v težavah, da ne želi videti revnih ljudi in težav. Ne? Absolutno, Evropska zveza želi, da gre vsem državam članicam in njenim ljudem dobro in poseže tam, kjer je povabljena, ker trojka nikoli ne pride sama od sebe in pač pomaga, da se država pobere, tako je uspelo Špancem, Portugalcem, Ircem, Grčija se je začela pobirati, Cipar je zelo kooperativen, skratka, kjer pride trojka, se začno zadeve dogajati. Zakaj v Sloveniji tak strah pred to trojko? Mi si sposojamo denar za visoke obrestne mere, tudi to ni v interesu. Jaz mislim, da se bo to počasi zaključilo, ker tudi Evropa, kot kaže, ne bo gledala tega netransparentnega, skrivnostnega zadolževanja, ko niti ne smemo zvedeti, kdo je dal 1,5 milijarde. In mene ne bo čudilo, če bo Evropska zveza tukaj prišla z jasnim stališčem in začela vplivati na to, da si oblast ne bo zgolj kupovala socialnega miru in podaljševala preteklosti, ampak bo začela delati reforme. Mi si bomo prihodnost kupili z reformami in čim kasneje bodo prišle, tem težje in tem dražje bodo. In problem Slovenije je, ki ga seveda vidijo tudi v Bruslju, da blago izročene napovedi oziroma zahteve so bile razumljene, kot da Bruselj ne zahteva nič, ampak Bruselj ne želi, da se naša bolezen širi na druge in da še oni plačujejo ceho za to, ker slovenska oblast ni sposobna izpeljati reform. Tako da jaz mislim, da se je čas iztekel in da se tako po domače in tako za visoke obresti ne bo dalo več zadolževati. You can see who's in control of the police and who authorized the police to act in this way. So there is this, there was also EU-Russia summit. Yes, it was last week. Yes, where the discussion and from the formal discussions were also about Ukraine, but also from the information we have from Barroso and Van Rompuy, there was a serious discussion behind, so to say, the closed doors between Putin and the EU, Barroso and Van Rompuy, where it was clearly explained that Europe is serious on this and that Russia understood the position. That's what we know. Russia is also facing or having the Sochi Olympic Games at the moment. Yes, this could be used as a pressure. Exactly, this could be used as a pressure. I mean, I was actually... And we have called for that. You have to boycott the... Exactly. But how many countries did? No, there was a call not to boycott, but that we would boycott. You see, in politics, what we are trying to do is we are trying to use pressure without actually applying those sanctions. Because the problem is, truly, if you do a sanctions, it's like slapping somebody in the face. And if you do that, then you stop the discussion. We want to talk to the president of the country, to explain to him, because he seems to live in a bubble. He does not see what the people in Euromaidan are doing. Has not the... I'm talking about Yanukovych. Oh yes, Yanukovych, yes. I think his administration is not aware of how serious people are and that they will just not go home. Yeah, but also Putin, who gives so much support to him. Well, what is his so such What we heard in Ukraine from the people was that Ukrainians are different than the Russians, and this is where the mistake was made. You know, well, in what to give sense? you an example, 200,000 protests when there is problems with the votings for the President Putin in Russia, and after a week they go home. To give you an example, they do. Here they do not go home, and they will not go home. They say until this is solved, and they are at -20. They are at extremely cold weather temperatures, and they are just staying there. You know, what we see in because they have nothing to lose, and they say they will fight for this. You know, and they even told me, and I'm talking even about young people. They told me, because I told them there's nothing that can break your barricades, because they built such high barricades, and they put the bags of snow and they put water on them, and because it's so cold, it is like a concrete block now of ice. 4 or 5 meters of barricades around to protect themselves after the attacks. Before they were smaller. In December when we were there, the barricades were smaller. But then they fortified them in order so the police will not come and attack them.
And I said to them, only tanks can break this. And they told me, even if tanks come, they cannot take us home. So. Na vsak način je ta afera takrat imela posledice za Evropski parlament. Eden od poslancev, Avstrijec in Zoran Thaler, sta takrat se umaknila, da so te postopki normalno potekali, medtem ko eden od poslancev, kolega Romun, še vedno ostaja poslanec v parlamentu, izgubil je sicer vse funkcije. Je pa res, da po tistem času je vrglo neko črno luč na institucijo, da po tistem času smo mi še zaostrili pogoje delovanja, transparentno je, ko gre za vprašanja finančnih transakcij, našega delovanja. Kaj pa lobiranje? Lobiranje je eno pomembnih zadev, ker tu se je največ seveda pojavljajo, koliko imajo lobisti vpliva na nas poslance. Zdaj, jaz ne želim govoriti o lobiranju kot o nekem negativnem poklicu, kar pa smo dosegli je, da smo vzpostavili nek register skupaj z ostalimi institucijami, kjer se lobisti registrirajo in mi lahko preverimo ta register. Tudi državljani lahko z enim samim klikom pogledajo, kdo so ti lobisti, ki imajo akreditacije in ki vstopajo v naše institucije. Je pa to nekaj zelo normalnega, posebej, ko si v odborih, ki se ukvarjajo z neko težko zakonodajo, da lobisti prihajajo, včasih so celo koristni, ampak jaz vedno pravim, dobro se je držati nekega pravila, to je, da če lobist pride k tebi, ti pripravi stališča, da ti pač pogledaš, jaz običajno imam koga od asistentov zraven, meni se velikokrat to ne dogaja, ampak da potem sam presodiš, kaj ti koristi. So pa, moram reči, pravila delovanja v Evropskem parlamentu postala precej bolj pregledna in tudi bolj jasna in ostra. Ja, tema je vse, Gotovo ker je to naravna katastrofa. Katastrofa takega obsega. In če smo dobili pomoč za neurje, ki je prizadelo predvsem Kropo, Železnike, ta del Gorenjske, ni nobenega dvoma, da bo Evropska unija tudi solidarnostno pristopila in poskušala in pomagala zmanjšati gospodarsko in finančno škodo, ki je nastala v gozdovih in v gospodinstvih. Pa tudi na infrastrukturi. Hvala lepa. Nekako sva zaključila tale pogovor z eno optimistično mislijo, da konec koncev Evropska unija pomaga državam članicam, pomaga državljankam in državljanom in ne, kot se pogosto referira v medijih, nekako ni učinkovita in takšne zadeve. Še eno misel vam bom izrekel. Ja, prosim. Američani so ugotovili, da oni s 300 milijonsko nacijo v svetu pomenijo premalo in da so pajaci v primerjavi s Kitajsko. Pri nas v Sloveniji pa še vedno naletite ljudi, ki mislijo, da je Slovenija kot 2-milijonska država en tak wunderland, ki bi lahko sam živel tukaj med Grenlandijo in Južnim polom in da se vsi drugi lahko skrijejo pred nami. Slovenija je majhno gospodarstvo in hudo nam gre, ampak veliko teže bi nam šlo, če ne bi bili v Evropski uniji. Imamo tudi skupno valuto, imamo neizmeren skupni trg, kjer je 500 milijarde potencialnih kupcev naših izdelkov in naših storitev. In če nekdo pač misli, da se lahko zapre v svojo uto in mu bo zato lepše, je odgovor ne. Da se vrnem najprej nazaj. Kaj se nam dogaja v Evropi in Sloveniji? 100 milijonov je kroničnih bolnikov v Evropi. V Sloveniji 400 tisoč. Po drugi strani imamo v Evropi 27 milijonov brezposelnih, v Sloveniji 130 tisoč. Nadaljni pomemben podatek pa je to, da imamo v Sloveniji več kot 20 tisoč hektarov neobdelane zemlje. Torej, povezati potrebe, ki so na področju zdravstva, povezati s priložnostmi, ki jih imamo, in seveda s tem, da je 30 tisoč mladih brezposelnih, je mene peljalo v to, da prikažem in pripeljem pravzaprav vse te iniciative, ki tukaj nastajajo, od tega, o čem govorijo finančne perspektive na področju pridelave hrane, tudi preventive do zdravstva,
da pripeljem to med ljudi. In to počnem zdaj s tem nagradnim natečajem Hrana za zdravje, ki je že drugi. No, torej, predstavite nam to, ja. lani smo naredili prvega, osredotočili smo se na 4 kulture, kmetijske kulture, ki so tako rekoč pozabljene. In zelo pomembna za zdravje. To je ajda, jagodičevje, stročnice in česen. Vsi, ki so kdajkoli kaj prebrali, in verjamem, da veliko ljudi čita, kaj vse lahko pripomore tudi zdrav način prehranjevanja k tem, da ohranjamo svoje telo bolj zdravo. In glede na to, da ko se ozremo okrog po Sloveniji, pa tudi po Evropi, teh kultur skoraj da ni. Mi pa uvozimo v Sloveniji več kot milijardo hrane na leto, več kot milijardo, in da samo česna Evropa uvozi več kot 40 milijonov kilogramov. Odkot največ? Yes, indeed. We have European elections this year at the end of May, like every 5 years. But still, this year will be pretty different to what we used to have in the past, in previous elections. And this is due to several changes. On one hand, in the system we have, on the other hand, in the context in which these elections will take place. And I think we can really see 3 big differences compared to 2009, 2004, and even before. The first one is that for the first time, the elections will have a direct impact on the election, on the choice of the President of the Commission. So the President of the Commission is the head of the EU executive. He was so far chosen by the heads of states and governments. Now, with the Lisbon Treaty, what happens is that this person should be, this kind of EU Prime Minister, should be elected by the European Parliament. So that's very important. So what happens is that the member states will propose a candidate, taking into account the results of the elections, and then this candidate will have to look for majority in the hemicycle, in the European Parliament to get elected. So just to clarify a little bit.